Mi smo porodica Radosavljević-Milić iz Grabovca kod Obrenovca. Majka sam i supruga, imam 5 dece. Obratili smo se organizaciji Srbi za Srbe jer imali smo veliki problem što se vlage tiče. Soba u kojoj su deca inače boravila, spavala, dosta je bilo vlage, velika buđ se stvarala po zidovima. Na kući je urađeno, znači osim krova što je promenjen je komplet, znači cela konstrukcija krova, dozidan je još faktički jedan sprat koji nama mnogo znači jer smo dobili mnogo na prostoru i urađeno je ono što je najvažnije da nam više neće prokišnjavati i nećemo imati taj problem što se tiče vlage. Hvala vam Srbi za Srbu. Hvala vam Srbi za Srbu. Sedmočlanoj porodici Radosavljević-Milić iz Grabovca kod Obrenovca nadogradili smo sprat, promenili konstrukciju krova zajedno sa crepom i sredili jednu sobu u kojoj je bilo problema sa vlagom po zidovima i plafonu. Ja bih ovom prilikom najviše želela da se zahvalim donatorima, našim ljudima koji su pomogli ovo sve da se uradi kod nas i naravno organizaciji i cijeloj ekipi Srbi za Srbe. Jedno veliko hvala i mnogo su pomogli našoj porodici da i mi polako krenemo i da stanemo na noge. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su od crkveno-školske opštine Gračanica iz Vinzora.